Instituto Superior Filosofia e Teologia ISFIT realiza seminário onde comemora Loron Valentine Day, Loron Domingo Monuhia Loron Sanulu Resinhat, Fulan Fevereiro Tinangne. Seminário o tema Hameting Unidade Estudantil neve celebra Husi Seminarista Instituto Superior Filosofia e Teologia ISFITNE e a segunda-feira Loron Sanulu Resinhat, Fulan Fevereiro Tinangne e a Salão ISFIT Fatumeta dele. Celebração Loron Domingne lidera Husi orador na rua, Cassandra Tillman, Husi poeta nacional Timor-Leste, no Liseiro Dias, ex-presidente Organização Alumni Parlamento Foinsai Timor-Leste. Sandra Tillman, oradora ba seminário ne hateteng, lorong ohin especial ba ema hotu, no laos ba ema ida rua det, may be doming ne simples, kata kusimatam ba fuang ho de aplica ba realidade moris. Lorong ida ohin especial tertebes, além de hane sangat tu partilha kona ba passagem amor ne no durante no ona ba jovem sira, atau fanum na fating kata doming ne laos, hari det ba ema ida rua. Bebe doming ne emo tu te direito atu acesso ba doming. Então depende ba wensa sirania asam dia realidade. Então doming ne kata katudu ba inangaman, iu ba tenian rasi, família, vizinhos. Dili mag doming. Doming ne simple. Atau diandet kata kusimatang, mai fuat, no hodi aplica ba realidade moris. Oradora nemo susu ba jovem sira, tem que sai honra ba doming, atu hetang fating ia fuang. Tamba doming mai husi fuang hamosul ia fuang, hodi fila fali ba fuang seluk atu sintoniza hodi expressa ba realidade moris. Ia fating hanesang orador Liseiro Dias ia intervenção hateteng, doming ne hanesang força botida, ne bene maromak foliu husi ni uang mane Jesus Cristo, hodi hatudu mayita katak doming manang buat hotu. Reportagem Imelda Fátima, Televisão Timor Post.